Dobar dan i dobrodošli na novi video. Danas sam za vas pripremio top 4 slučaja kada su megalodoni uhvaćeni kamerom. Iskreno se nadam da će ovaj klip svidjeti, tako ljudi uživajte, krećemo. Sada zamislite, sjedite na brodu, uživate uz pivo i pecate. I onda vidite mnogo krupnije ribe nego što ste se nadali. Čovjek je u ovome videu snimio 2 ribe koje dolaze ka njegovom brodu. Pogledajte samo vi to. Ribar se naravno uplašio, ali je zabeležio dobru sliku. Ovo je stvarno nevjerovatno. Pišite mi u komentaru kako biste vi reagovali. Dečko je otišao da uživa i posle određenog vremena počinje mu se približavati ogromna ajkula. Vidite da čovjek pokušava da se spasi. Iskreno ne znam kako se ovo završilo. Ne znam da li ste znali, ali dosta kamera je postavljeno na dnu mora da prati sva dešavanja. Kamere su tokom svih godina zabilježile mnoge stvari. Dok je jedan mladić postavljao kameru, zabilježio je ogromnu ajkulu i odmah je prijavio. Utvrdio je da je veličina ove ajkule nevjerovatnih 62 metra. Mislim da ipak megalodoni postoje. Ovaj napad se dogodio u Africi. Prijatelji su krenuli na pecanje i navodno su htjeli da ulove najveću ajkulu. Ali mislim da je ona njih pronašla prije. Vidi se da je brod pretrpeo jak udarac i da je kamera pala. Posle toga samo čujemo vrisak. Policija nije uspjela naći tijelo ovih ljudi i kažu da je brod bio prepolovljen. To je to ljudi što se tiče ovoga klipa, ja se iskreno nadam vam se svidio i da zrnču neke nove stvari u komentarima, pišite tamo sljedeći video, zaboravite da se pretplatite, podijelite ovaj video i uživajte ostatku dana, veliki pozdrav!